Ladies and gentlemen, господин. Алып Поручная гильдия ведущих представляет. Salamatlar bayınlar jana Mırsal Osmanlı Oşuğa keçeğizleri menen Balasarı Orta Mektebi'nin 1985 yılı bütürücülük klası. Bugünkü münaka aradan 40 yıl ödüp 40 yıllık joluşu geçeğizden ikinci bölümün saltanatlı türde açık dep jar salavarımsa dedinizler. Emese bugün canlıdan günümüzlerin menen kutuktauçular dağı artta turat Kudayım buyursa dağı var. Aldaş astırkı kutuktaularını kabul alıp koyamızlar. Sizlerin bolçamızlar menen Ayülükmün tarafından da kutuktauçular gelip oturan. Zahirbek Bekir'e bolçayaktan solayıp bana geldi. Özgürçe kutuktaular menen bahsi versin. Kabul alıp koyamızlar. Koldauşlar var mı? Sağımızda hormatlı, bugünkü saltanatlı geçen konukları Ece Bakır'ı, Cengiz, Ali'nin Apçez, Jestevs'ler oturup bugünkü 40 yıllık toyunlar kutlu olsun. Tuğanlar, Kılıçıra. Bir dakika, böyle bir konstaç. Gelmişsin, bir minütte. Biraz biz geçeyik verdik şu an, geçim sırayız şöyle sebeplerimden. Ayıl Hükümet tarafından biraz belek cesur barılıyor şu Ayıl Hükümet'in atından, özüm atından çeker. Sizlerge en soğuk, har dayım uşuntu başыңar birigip, Aqdastor kolunda uşunday aq toyqonanın içinde joluşup atayım жақшылықта болыстар, мемлекетибизде тынчтык болсун, өнүгүү өсүү болсун. Сиздерге окшогон 40 жылдык бизге да буйрусун. Өзүмө каалаган жакшылыктарды сиздерге алайм. Рахмат. Bu gramata ısmarlı hazır tavşan koyalım ruhsat olsun. Arda Gramata. Semetey Ayıl Hükümeti'nin başçısı Kuanışbek Rakınoviç Rıskulov. Buyruk nomer 10B. 30 May 2025 yıl. Semetey Ayıl Hükümeti'nin sosyallık ekonomikasının önügüsüne koşkan salım için Balasarı ayılının fermeri Semetey Ayıl Hükümeti'nin Ardak Gramatası menen Satıbaldiyev Anarbek Amatoviç dilanat. Kolçalı bağlıqanızlar. Anarbek. Hadi evet. Namaz okuttu. Biraz bir tuturalım mı? Bir geçe gelip kalacağız. Barakeli. Uşundayla Arda Gramata menen özü geldi. Özü geldi. Deyip bir koyun sürekli çıkmasın diye. Gelip koyasın. Anarbek. Gel. Bunlar көп жылдан бері халқымызда істеп, одан кейін диқан шаруамен істеп, демге сіңген şu Semetey Ayıl Hükümeti'ne gramata. Kolçalı. Semetey Ayıl Hükümeti'nin uşundayla Arda Gramatası menen Kuanışbek Rakınoviç Rıskulov atынан Balasarı ayılının fermeri Makenov Toktosun Tölögön Oyuşke verilmekçiye barakala. Kavla koyunuzlar. Yaşlar kolçaval, yaşlar bir yer. Kanake, klastaşlar. Semetey Ayıl Hükümeti'nin sosyal ekonomikasının önügüsüne koşkun salım için Balasarı ayılının işgeri Semetey Ayıl Hükümeti'nin Arda Gramatası menen Nazikov Tınыбek Moldoşeviç tavşırlar parke. Semetey Ayıl Hükümeti'nin sosyal ekonomikasının önügüsüne koşkun salım için Semetey Ayıl'ın maksat dıykan çarmasının müçösü
Семетей айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен Мамытбеков Таалайбек Турдубекович сыйланат. Семетей айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык жана жашылдандыруу багытында кошкон салымы үчүн Семетей айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен Абдиев Нуралы Акматалиевич сыйланат. Şarkılar Nurden'e düşündürüp ettim. Şarkılar tanımazsın beni Üzek'e, şu şarkıların altından Üzek'e, herkese var aktiflik oldu var gruppada. Özgür Çöp'e, soluncanın altından aktifliğini gösterdiler. Lan o şu zamanda şarkılar oldu. Bizim rahmatımız, tezimiz. O sözler rahmat. Vardık, Ayın Ökmet'in başçısı Ormazar, Bükütbayım, Zahid Bekser'den geçmiş. Özür dilimiz. Ormazını kutuktap geliyor da Sabırahmat işine gidip işin gelmeyiz. Darıdan bizim Semete ayı öpüldü. Beyim Pakrok olunca hep Semete oldu. Semete ayılar önümüz düzüyoruz. Sana da çıkıyorsun karayız. Hurmatlı sыйлануучулар, салган сыйыңыздар куттуу болсун. Мындай сыйлыктар сиздерге чек болбосун, ар дайым жакшылыкта, денсаулыкта, аман эсен төрт көзүн өтүп бербесин. Рахмат. Чоң рахмат. Барлығыңыздар баракелде. Демесе, урматтуу айылдар жана мырзалар, тынчыраак отуруп көңүл буруп коюп, кичине маданияттуулукту кармайып, демесе сиздерди бүгүнкү 40 жылдык майрекеңиздерди куттуктап келип отурган Айтматов районунан келип отурган Кызыл Адыр айылынан өзгөчө мыкты маанай тартылып келе турган Акылбек Сманалиевич баштаган жалпы өздөрүнүн эмгек жамааты, балким өздөрүнүн классташтары, калгандарын өздөрү тааныштырып кетсин. Келіп қойыңыздар баракелді, келіңіздер. Музыка баштастыралы. Ол шалдарлары. Ассалаумалейкум. Классташтар 40 жылдық майрекеңер құт болсын. Сіздерге қаларым не только 40 жылдық емес, 50 жыл, 60 жыл, үшінтіп ынтымақты болып бұлан дәрежелерге аябай шын жүректен тілектеспіз. Ортамар алыстабай классташ деген ең жақсы достардар. Ең уақыт деген шындай екен, ұшқан құштан да бат бола деген, атқан судан да тез жүре деген. Уақыт өтеді мына мектеп бүткендерге 40 жыл болып тұр. Тойыңар құт болсын, классташтар. Ертеңіне құттықтап қойылы. Әліппеден атанған үйреткен біздің неже ағайларға чоң рахмат. Ұшы тойды ұйыштырып, қыздарды қонақ қылып шақырып, ұшы тойдың бәрін жасап отқан балдарға рахмат. Ұшы тойға қонақ болып келіп, қой бізді балдар қонаққа шақырып отыр деп, қонақ болып келген қыздарға сіздерге де рахмат. Бұты-бұттарына дейлей ұшы той болады деп, дастарханын жайып, жерді көріпке шығарып отқан келіндерге де рахмат. Сіздердің ұшындағай тойларға біз шын жүректен тілектеспіз. Біздің аяқшымыз Дамира менен классташыбыз Алик ұшыларды құттықтап, көңілін көтеріп, қайда жүрсектен бір-бірісті сыйлап, Дамираның айкөндігін, кенелдігін бәріміз жақсы білеміз. Сіздердің тойыңар құт болсын, өміріңер ұзын болсын. Шындай жолы жолдош, жесірек классташтардың арасында ынтымақтуу, бартуу болып жүреріңерге шын жүректен тілектеспіз. Тойыңар құт болсын, өміріңер ұзын болсын. Жаратқан қанша жас берсе, ошоны күлкі менен, той менен, жүзіңерде күлкі болсын дайыма. Ана не шуақта қалпайды дайым, жас болып жүрейді барыңыз.
Barakelli. Rahmat koyulan koyulandı. Aytkanыңыз келсін баракелді. Кейінгілерге сөз ұзатамыз. Келіңіз. Қымбаттуу балдар, қыздар, қырчылдықтың келіндер, бүгінгі тойға барсын. Бұндай тойдың далайын классташым айтып кетті, 50 жашын, 60 жашын, 70 жашын тойлып өткөзгөргілер. Барыңарға ден соғып, үйлөді, бақыт, балдардың төрінде балбайын, кемпириңер менен, қыздар күйеулері менен ата-эне болуп балбайып жүргүлөр. Биз эми бүгүн Дарвиштин 40 жылдыгы экен, Дарвиш аяшыбыздын 40 жылдыгы кут болсун. Биздин классташ Алик менен бактылуу, дөөлөттүү, кардыкты каалайм. Балдардын, кыздардын төрүндө небере жетелеп, кыбырага чейин жеткиле. Ошо ден соолукту каалайм. Ар дайым дайыма жүзүңөрдөн күлкү кетпесин. Бири-бириңерди сыйлап, бат-бат классташтар жолугушуп эле биз мына быйыл биздин 43 жылдыгыбыз. Ошол эми 40 жылдыгыңар кут болсун. Ар дайым жайлары жүргүлө, ден соолукта болгула, балдарыңар менен бактылуу жашагыла 40 жылдыгыңар. Чоң рахмат баракелді. Тыштаныңыз. Тыштаныңызчы. Барыңарға күншілерге соғып қалайым. Барыңардың құчағыңарға гүл, бақыңарға нұр тілейм. Баракелді. Камераға подарка алып келдік, себеп, анан өзінің подаркасын беріп қой. Анан менде қызмат қылған келіндер бар да, ошого призивиз бар эле, ошону тапшырып коелу. Қанша келіндер бар өзі? Я, қызмат қылып. Келіндерге. Келді. Аяш келіндер ортаға билеп келсінші баракелді. Байқайда баракелді. Маэстро, кеткен емесі. Келіндерге bir son prizimiz var. Koyulan koyulan. Алшылай приз. Миксом алдыңыздар кетпейсіздер. Алаша. Сенетті әкем менен жеңем, Барекелді. Бол, барекелді. Суретке шықмаңыздар, жақындырақ тұрып, ушул дал ушул классташыңыздарды ортаға алып, бел жылмайып суретке түшіп алсаңыздар болады. Учурунда жылдызы жанып, азыркы учурда легендаға айланган Айтмайтов районубуздун тургуну, белгилүү өрчү, көптөгөн ретро ырлардын аткарчысы, алдыңкы аткарчысынын бири Акылбек Сманалиев келип отурат. Балким өзүнүн ыр белегин ырдап кетет чыгарса. Келиңиз. Счастье
Абдан жақсы танымыз. Alik жезлерісті классташтары, жаңағы басқоқты қандай болдық. Бағымыз ататқа, şu бағымыз сіздің призывісізге. 500 сом біздің атымыздың классташтарын атынан. Талантымызға тәңір қандай сандықтарға. Зачем идти? Зачем идти? О, зачем идти? Тобою я. Рахматжон. Акылбек Сманалиев кыланат. Рахмат сіздерге. Рахмат. Келіңіздер, дастархан жайынан орын алып беріңіздер. Анан бұл жерде классташ қызым отырыңыздар чағынан кейін айтайын, келіңіздер. Өзгөчө маңай болсын, барыңыздар дастархан жайынан орын алып беріңіздер деп өтөбүз. Бұл жерде классташ қызыңыздар менен акылдашып сүйлөшүп отуруп, анан мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, ушул рассылы беретинде атап келген белектериңизди тапшырып алайык дейт, кол чаап. Kim var? Tavşırçı kızlar var mı? Gelip doğmuşlar bana geldi kızlar. Ana söz кезегин анан акырында буланта беребиз дейт. Баракелде. Ошондой чечимге келдик. Андыктан тапшыра турган кыздардан бирөөңүздөр келип коюңуздар. Экөөңүздөр келесиздер канча? Экөө. Макул. Алмаш эжеке мырдайын дейт. Калгандарыңызга тапшырып берсеңиздер. Келиңиздер.
Айтабыз. Мені қымбатты классташтар, мен қандай внимание қойсам көңіл. Көңіл бар. Бізде şu классташтар біздің ұйыштығы başlısı беріп тұрады да біз ақыл берген жоқпыз. Біз де айтпайды ме? Біздің жолдаштарымыз, аяқтарына сіздер жестерге, біздің де сіздерге алып келген шақырып береміз бар деп, ошоны тапшырып қояйық. Кім сүймек, кімдер шығады бен? Аяқтардан. Barına çıkıyor, kendine. Kızlardan atılan bir kader. Ana? Emdir oturup, uçağın dilimini koyuyor, akıl riski. Bekaya çıkmayasın, bekaya çıkmayasın. Uçağın arkasını dilimini koyuyor. Bir oturuyor öyle de, ki demek de ben koyuyor civanı. Çıktan da ben koyuyor. Sağlığı ben koyuyor, ki tıçıra oturayım. Ama biz kızlarının adını sevek gelinlerge. Geldiler, çıkkan almayasın. Çıktanga 6.000 so'm deydi. Uçağa 6.000 so'm. Uçağa 6.000 so'm. Mana kel. Alыңыздар. Sevgililerden almayasın, аяқтар. Ana? 5.000 so'm. Çıktanga 5.000 so'm. Kim? Çıktanda kim barlar? Ben özünüz beresi. Oldu mu? Evet. Gelinler gelmişler. Vay! Ayaş gelinler, mayasına, muzika, civer. Birigim kızlarını çoğunluk bergen akçamız 50.000 so'm. 50.000 so'm. Klassdaşlarga. Ballarga 50.000 so'm qo'shimcha. 6.000 so'm, uçağa 5.000 so'm, 50.000 so'm. 50.000 so'm özüçü, baba. 6.000 so'm uçağa, 5.000 so'm çıktanga, ana çıkarı bir sebep. Boldu mu? Daha kaytara koyayım mı? Ana men şu аяқтарға арнап ырдап қояйын, рұқсат берсең. Oo, bana geldi. Kettik anda bize. Ана классташымыздар алда түсіп үйде болмайды. Үйге шықпа. Көздерің ырдап тараған, көңілім сені
Rahmat. Rahmat klastaşlar, 20 жылдықта şu klastaşlar bana 6 söykö patat etken. Urmаттуу меймандар, отурайыкчы туган мен жака. Ата-энем менин бейишим, узатканда жашоо жемишим, бактылуу да кылган ата-энем баарыңарда кымбат мен үчүн. Атоо, апоо, бүгүнкү 40 жылдык мааракеңиздер кут болсун. Ар дайым ден соолукта болуңуздар. Ар күнү дайыма маанайыңыздар бүгүнкүдөй ачык, шаңдуу болсун. Биз сиздерди жакшы көрөбүз деп куттукташат кыз күйөө балдарыңыз Бактиза, Бархат, Гүлзина, Байыш, Адина, Эрландын атынан билектерди кабыл алып коюңуздар деп. Токтосун Жезде менен Венера Апчине деп баракелди. Кол чаап тосалайык баракелди. Kol çarpıp suyunu toplasınma kezmeye bineler kezge. Keyinki kutlu ata-apa bugünkü bayramımızlar menen jana ertek tuğulgan günümüz menen kutluktayız. Sizge asmandağı cıldızday tolu bakıtты, күн тиіп тұрған мейірімді, бекемден соолуктуу жана uzun жашоо өмүрдү каалайбыз. Уул келиңиз Эрлан, Адина, Жанна, небелериңиз Нурай Мирайдан ысык салам. Дал ушундай калоо тилек менен Сүйүнбек Жезде менен Индира апча. Сүйүнбек аке менен Индира жеңени. Кабыл алып коюңуздар баракелде. Келип коюңуздар. Отургандар көрөбүзсүңөр, кол чаап коюңуздар. Классташтарыңыздар куттуктап келип отур. Дагы бир жолу кайталап коеюн, азыр. Ата-апа бүгүнкү майрамыңыздар менен жана эртең туулган күнүңүз менен куттуктайбыз деп. Эртең кимдики туулган? Жеңисиздики, эң оңманакей. Сизге асмандагы жылдыздай толо бакытты, күнүрүндай тийип турган мээримди, бекемден соолукту жана узун жашоо өмүрдү каалайбыз. Уул келиниңиз Эрлан, Адина жана неберелериңиз Нурай, Мирайдан ысык салам дейт сиздерге. Уктуңуздар, баракелде. Уул келиниңиз, неберелериңиз деп баракелде. Кол чабарыңыз. Рахмат, баракелде. Sizge dünyanın gülü tengelbet, sizdey apanı kimdir gana engsebet. Kerek bolsa siz üçün apa kim? Oğul balanız büt dünyanı tebelekti. Irsattar arnalsın apa siz üçün. Bizdin mağdayımızga bar bolumuz apa kim? Rinat Madina kutuptaştır Canlıce gelin deyip barakelde. Canlıce var mı? Barakendisi mi? Barakendisi. Kol çarpıp barakende. Al şunu kutup kahvaltımız barakende. Sürekli şu olsa ekrana alırsa. Rahmat barakende. Rahmat barımızlardan gördük kutup kabul alındı. Emi buyursa sözkö gezekti bireyle. Buyursa. Biz sahna törüzgü ardaklı Айтматов районuna келіп отырған Айлық Жезде менен Дамира Апчиевизди чакырабыз баракелде туугандар. Жана ушундай эле Семете айынан Бекболот Жезде менен Зульфия эжекебизди кол чаап тосалам баракелде. Келиңиздер. Аясыра. Kalmaysın, sümkün nesimden atmaysın.
баштайлы, келиңиздер достор. Айтмастан келгенде. Болду, келиңиз. Алысты жолду сыйлайбыз. Ассалаумағалейкум, туғандар, достар. 40 жылдан құт болсын, өміріңіз ұзын болсын. Дайыма пат-пат жолығышпен болсын. Урматтуу кечиңиздер менен урматтуу менин алтындай болгон классташтарым жана аяштарым. Мынакей көз ачып жумганча 40 жыл өтүп кеттир. Онду бүткөнүбүзгө баарыбыз мотурайган жап-жаштагай жап-жаш суп-сулуу балдар элек, кыздар элек мынакей мынентип чоң ата болдук, чоң апа болдук, тайжы болдук дегендей буйрса ошол баарыбыз тапкан балдарыбыздын рахатын көрүп аман эсен чөбөрөгө жетели, буйрса чөбөрө жетелейли. Баарыбыздын ден соолугубуз жакшы болсун. Кудай ишибиз ден соолук берсин биринчи. Анан мени каалайм классташтарым, алтындарым. Баарыбыз бир уядан чыктык элек, учтук элек бир кезде. Баарыңарга жакшылык, ден соолук, биринчи байлык ден соолуктек ден соолук болсун баарыбызда. Анан ишибиз бардыгы боло береткен го, аман болойлу. Дагы ушундай азыр 40 жылдыкта жолугушуп атсак, буйруса 50 жылдыкты тосойлу, 60-70 кылып узартып, ошондо да жап-жаш суп-сулуу ушундай болуп жүрө берели. Баарыңарга үй бүлөлүк бакыт каалайм. Алтындар. Чоң рахмат, баракелде. Урматтуу бүгүн кеченин коноктору, бүгүнкү мына 40 жыл болуп бүтүрүүчүлөрдүн бүгүн кечеси болуп атат. Баарыңыздарды куттуктайм. Бүгүн рахмат сиздерге ушинтип уюштуруп, жакшы мындай байрам кылып атасыздар. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, жакшылык. Ар дайым ушул тойдо жолугуп жүрөйүк. Баракелде. Биздин алтындай болгон ардактуу классташтар, күмүштөө салмактуу болгон классташтар, аяштар, бүгүнкү кечебиздин 40 жылдык өткүзүп атабыз буюрса, ушул Кудайыма шүгүр дейбиз. Аман эсен баарыбыз мынакей кече эле бүткөн окуучу элек, бат эле убакыт өтүп кетти. Эмне дейбиз? Ушуну уюштуруп жаткан биздин классташтарга чоң рахмат. Ушуну уюштуруп аткан келиндерге рахмат. Бунун баардыгы эмне дейбиз? Ынтымак болгон үчүн ушул кече уюштуруп атат. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, ушу бала чакалардын, кыздардын кызматын, улдун урматын көрүп, төрдүн көпү болуп, жаштакай өмүр сүрүүгөнгө чын дилибизден тилектешпиз. Эмне дейбиз анан кийин? Ушундай жолугушуулар көп боло берсин, ортобузда сыйлар аркылуу берсин, чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Бардайбызбы? Кана, кел. Сиз ырдаңыз анда, калганыбыз билейик. Билип турган эмес, мындай эле мектеп жөнүндө ырдап коеюн. Болду. Мектепте аябай ушубузду көп тапчырып ошол эсиме түшүп кетти. Көктөп бүрүтөп жаңы сайган арактай, кийим алды китептерди баратай, мектеп дайым шаттуу болуп турсун деп, тиң койсо жутан юлга тарапай.
Kabul alıp koymasın. Hazır kırda verecek mi? Gelinlerden aldıran. Ha, bekliyorsun. 500 tane priz sizge. Ana mesela, hurmatlı tuğanlar, bugün emi tünek cezdem var. Tünek vasıtasınızdan şaptırı. Cezdem. Da cezdem болады. Siz uğratasın. Bugün emi sizlerin 40 yıldığınızdan ekenen men bugün bir yaka gelip uğratarım. Bana Bağdat Tece'ye. Bağdat Tece, kesiniz. Geliksiz. Bundan yıllarca. Ulan tek alasıp edes, bir alasıp edes, mevsülüsü bir ukbaya alasıp edes. Kayıtlı var, direktör cetkizeriz. Bugün emi Tacezdem'den 40 yıllık kendine bugün uğradım da. Bana nem şaşış bol kaldı. Nurlan eken Möke özünün adından şu tebek çıramanı isteriga atkan birey. Bir belek olsun kaçağı şu canlı ne? Kavlap koyuzlar, ortalığı bir geçen kıralız.
Barakelle. Emese bir oyun tamaşa kuralı toğanlar. Emi bu жерде Suyinbek ekem жалпы oyunga katışucularga belgilep atayın президенти dayındап atam deydi, anан эми билбейм. Ал жагын өзү жайгаштырып буюрса, классташ неме түнөкчесе келип коңузчу. Бүгүнкү байрамыңыз кут болсун. Азыркырды сизге арнаганда билесизби? Siz ketip kalmadınız, ketip durmadınız. Buna yanaşçı. Buna bu cezdeler, apçeler, tınçlarınız. Mağa çalan cezdelerinin apçelerinin tamaşası gerek olur. Atayın sizler o şey için uyuşturmasa, joluşu geçen bir tamaşa kuralı. En жақсы билеген, ayalı göğüsü olsun da cezdemenin apçelerini çakırarak kim var? Ben de Jakem menen o jezde var, onu çaşkali jezde diyorlar. Jakeniz kim ile? Klastaş kızı usta gibi. Jaken degen mi? Jaken de koyuyorsunuz. Tuğulgan dile Jaken degenmiz. Haline Jaken bulup edet. Boldan da oşal apçelerini cezdemenin çakırarak bir yakar. Kana. Негізі жалпы жолдан қанша қыздардың күйеуісі менен айтыңызшы маған. Bardol öyle göğüz mü, bir öyle göğüz yok. Бардық апчелер жезделермен келсінші мен. Бардық жезделер апчелермен келіңіздер. Әже, но жігітіңізді алып кеттіңізші. Тоғысақ, апчелерді шақырдым мен. Жалан қыздарды жезделерменен шақырдым. Болды. Башқаңыз отырамыз, болды. Ben аябай көп болып кетесіздер маған. Аябай көп, жоқ. Аябай көп болып кетесіздер, айып етпеңіздер, Бұл жерде классташ балдар отырып тұрайық. Аяш келіндер отырып тұрыңыздар. Бол. Дағышыл үй бүлі, дағышыл үй бүлі ат салышады. Қанша үй бүлі бар болса, ошончо үй бүлі ат салышады. Әрбір үй бүлі өздерінің үй бүлісіне жооп береді. Қандай билесен аны? Жакшы билегени башпайген алат. Генеральный спонсор Suyinbek компаниясы. Suyinbek компаниясы буюрса. Сиздердин өзүңүздөргө чаккан музыка, бирок бир музыка экинчи музыка окшош болбош керек, Ошон үчүн эске алып коебуздар. Бизде музыкалар толтура. Той ырынан бирөөнү каалаган ырыңызды таңдасаңыздар болот. Баарыңыздарга тиешелүү. Бирок бирөөңүздөр бирөөндү бирден гана. Берде канча жүк бар өзү? 3. Жоқ, таңма, жетишебиз. Өзбек бийи бар, кыргыз бийи бар, лезгинка бар, 80-чы жылкы чыгармалардан бар, Андижан полкасы бар, твиси бар, кайсыл бар дагы? Кара жорго бар, жана той ырларынан бири бар. Мынакей. Кеттик, кайсысын тандайбыз? Сразу жеңемди карайсыз. Жакшы кетти. Менде классташтарга бир эле суроо. Жубайыңыздын аты ким? Венера. Эмне болуп таанышып калдыңыз? Эмне үчүн Венераны тандадыңыз? Бүгүн классташпыз. Bir партада. Кайсы класстан баштап жага баштады? Биrinci класстан болду, biraz 8'den başlap küçük ketken. Anası sana. 8'den başlap süreçip sürüp 15 kaz bütün zaman alıp ettiniz mi? Yok, Ayna'dan geldim. Ayna'dan gelgeçe küttünüz ya? Anası sana. Kaç olan atası? 5 olan atası. Kolçaya koyuyor bana gel. Ulan tavız, şundaydı sıra Cuma'nın atı? Gülera. Ne sebepten Gülera'nı tanıdınız? Kapı aldık. Biz de klastaşız. Birinci klastan 10. klasa çayın çoğu bir partada oturdu. Canlı uçanı, göçük canlı uçanı suyup kaldı. Anası. Kaçıncı klastan başlayıp jaga başladı? Birinci klastan. Suyuyor. Suyuyor. Birinci klastan başladı.
Zofia. Ne sebepten Zofia? Tandavız. Nege? Ne sebepten? Жақпан алдық та. Tanışı qanday boldu tanışı? Танышы бізді тіге 5 жаштылы бір подъездде жашап қалыпты Ильярч. Оның бек болады, чоң бек болады. Зульфия деген бар ғой, ошондой танышымды. Atayın izlep geldik sana. Анан кейін уже танышып. Бар екен. Қанша адам атасы? 4. Қанша жыл болды жашап жатқаныңызға? Айтпай тұрыңыз. 89. 89 жыл болды ғой. 89 жылда. Қанша болды? 35 жыл бар екен. Қанша атасы? Қанша адам атасы? 4. 4 баланың атасы. Жұбайыңыз аты? Зубайдан. Қандай танышы болды сізге? Құлай қошты. Тұрып тұрсаңыз да қошпайды. Құлайдың бұрығы болып бар десем. Қандай әрекеттер қандай болды? Емде әрекет. Танышу әрекеті қандай болды? Танышу әрекеті құлай қошқаннан болды. Başka eşlik ettiniz. Kaça yıl oldu? Yaşa ortamızda. 38 жыл. Kaça olan apası? 2. Olsun bereketli. Уже сұрашылы да біздегі қанша жыл болды? Кәдімгідей біреулерді сұрашылы да değil. Аты жұбайыңыздар. Жаңылды. Olsun bereketli. Ne sebepten bu şul ayında жақтырып таңдап қалдыңыз? Көшедегі жастармен Қандай танышып қалдыңыз? Құдай қошты қош. Не oldu tanışып қалдыңыз? Өзім бағып жүр қалады. Оқытып жүр. Не oldu жүрді? Іштетіп жүр. Қайда işletçingsizler? Başka çünkü. 16'mız. Cüvayısının adı? Алмаш. Ne sebepten almaşlandınız? Сүйіп қалдым. Bir görgende. Көргенде. Қайынты барған кейін танышулар қандай болды? Жақсы болды. Cüvayısının adı? Сағат Қанша жыл болды жашатқаныңызға? 40 жыл болды. Мұнасабат күні. 40 жылды күні. 40 жылды күнігі айтып жүргенде айтып ма бүгін? Olsun. 40 жылдық үй бүлі, 40 жылдық жолушы кечеді, не деген совпадение, қол шайып қойып бар екен. Жашап отқандарда 40 жыл болып тұр. Бүгін 40 жылды белгілеп атады бар екенді. Аты? Садақ. Не oldu? Tanışып қалдыңыз. Жөнелі үйінде жаса. Менде бір сұрады. Жөнелі үйінде жаса сүйер еместі туралы бір әрекеттер болды да. Иә. Мен өзі жақтырмаған. Қайда көріп қалдыңыз? Баласаны жақтан көрдім. Отырсаңыз айтып баратқан. Оба. Шағыры таныша ұстайдыңыз. Ала аштыңыз. Сөйлескіздік. Сөйлестіңіздер қанша? Bir көргенде жақтыр ма екен? Неге бір көргенде жатты? Қанша olan атасы? 3. Не қанша ойландыңыз? Жұбайыңыздың аты? Данияр. Болсын, не себептен Дамира жігіт таңдадыңыз? Жақсы көріп қалдым да. Қандай танышулар болды? Үш жерден таныштым Покровкада. Себете айдан, ошол кездегі Покровка. Не oldu танышпадыңыз? Барып тұр, андан жолда кетіп барып тұр, анан машина салып алып кетіп қалдым. Tanışmayla? Tanışmayla alып кетіп қалдыңыз? Үйден таныштым. Үйден tanıştınız. 35 yıl oldu. 35 yıl oldu ошондой бери. Жөнүнө? Жөнеле кетіп баратса бала қашып кетті, ошондо отырып қалды. Эми 35 yıl oldu. 3 баланың енесибиз, ене атасыбыз, саран 4 неберебиз бар. Дагы жең неберелер. Болсын баракеті, Құдайға шүкір. Мына ала қашып кетті, кимге тиіп жатқаныңызды өзіңіз деле билбейсиз. Анам барғандан кейін көрсөттү, ушул жигит болашактагы күйөөң ушул дегенде кандай сезимдер пайда болду? Эми ал кезде ошондой болчу да, неме кире бергенде кемпирди отургузуп койду. Значит, биздин мээбизге ошол жазылып калганда, кемпир отуруп биз аттап кетпешибиз керек. Ушул менин неме берген түгөйүм болот экен деп отуруп калды. Тез эле кабыл алдыңыз. Анан Кудайга шүгүр мында жашап келатабыз, жашынакай 35 жылдан бери. Болсын баракеті, қол чаап коюп баракеті. Силерди сурадым деген
Koymayıp durup oturayım mı? Ökümür tartışmalarla açacağım. O ne değil? Ya tartışmalarla değil. Kaç oldu? Birçok okuduk bir gün ya. Başka sorum yok. Başka sorum. Baş. Milletçinin de sırayım ben. Kıraçtaşını bırak hadi. Bir bana Osman. Общий готовый был Осман. Общий готовый. Общий готовый. Вишне время. Bugün tanıştım. Bugün Bırak bana kimden ekim bilmeyeyim. Vakit şimdi oldu bana, aytmayın bana. Sizlerin tandağın müzikanızda ne ulaşım yani? iyi oyunlaydı. İyi olaysa! Kim dayar? Kim? Özbek mi? Boldu bırakın. Andıcan polkasına ikinci üy bilen. Ketkenimiz, maestro! Nasılsınız yok çocuklar? Tak. Ne oldu? Çeşitli mi? Ne oldu? Kaysıga? Sen çiçek. Kaysı? Osurluğu. 80. Ortağa gelmişler buna ki. 80. yılga çıkarmadan bekledik. Bakalım da spışka görelik mi bakıştır. Aslında var çıkar he. Geliniz 3. jubileyi tosmalar. Sizler kaysı müzikant tanıdınızlar? Lambada. Lambada. Bana geldi. Bana ki. Lambada. Bolgun dene çay palatası. Azamansızlar. Klastaş kızlar, klinik yönetkim.
bu жерде балдарга айтып коеюн, кыздар бар активистке деген. Бул карасаңыздар, мынау жездердин таңдоосу, жездердин вкустары кандай суп-сулуу болуп турат да. Бир кол чайын коюкчу бар экен. Апчелерибизге. Апчелердин таңдаган вкустары аман болсун айнала. Кийинки үй бүлөнүн тосора сиздер кандай музыканы тандайсыздар? Музыкачы. 80ге билейсиздер, э? Болду, келиңиздер. Ортого. Сиздер күтөсүз. Маэстро, 80-жылкы чыгармалардан бар келеді. Жанагыдан башка 80-ди коюп берип койсоңуз. Жақшы билетчилер көбөйүп баштады. Сиздер кайсыңызга 80 много андижан полкасы түгөндү, бүттү. Бизде Индия бии бар, Лезинка бар, Тбилиси бар, Кара Жорго бар. Кайсысын тандайсыздар? Жеңил өзбекче. Жеңил музыка? Жеңил өзбекче? Жеңил өзбекче деген кандай музыка? Көрөчү. Жеңил өзбекче. Келиңиздер ортого келип достор. Жеңил өзбекче деп бар экен, Нуран аке. Бир жолдо чыгарма менен жеңил өзбекче. Дагы аркатта үчөө. Табирага. Көздеріңіз жайнап бір башқаша. Бишкекті тозбалайық, келіңіздер бар екен. Бишкек емнені таңдайды. Қайсы музыка? Сұраулар бойынша 80 жылғы. 80 жылғы түгенде бітті бізде башқа жоқ. Бізде ламбада кеткен, оба. Бізде не қалды? Бізде Кара Жорго қалды, Индия бии қалды, танго бии қалды, қаласаңыз, оба. Жана Тбилиси қалды. Танго билейсіздер, қайсысы? Индия деді. Болды. Анда, сіз сияқтан жездер. Биляраны жездерін айтқаны закон мұны, кімден айтқаны мойзам өзі?
ortadan jolmuşup, kol karmaşıp aylanmana başlaysızlar ha? Maestro, kendi verimiz. O şere gerek buladı. Sizler de güzel gelinize. Özbekçe bitti çok bizde. Başka. Bizde Twist'i kaldı. Karacanova kaldı. Lezgi'ye kaldı. Qanday östürgödü? Tangol olmayınca koyup keletimiz. Yani. Ne olmuş? Birinci benim sana hangi? Birinci. Ya. En bak. Keçersin sen. Ortaga çıkızlar gerekse. Sıralama boyunca koyup birinci beyni gömünüzden olmasın. Kaysa? Жақшылап билетіп отыр. Көрдіңіздер ме азыр? Алмаш Режекем қандай билешті? Иә. Шоудан болады. Шоудан қандайлар? Шоудан. Билет өзі, Нұранікі. Шоудан дейді. Бұл ойынға чайлағандар келген. Тазалаған кетті. Тәқдим етеді. Buna büyüğüne de şuna kaydattı. Birine karşıda gösterip ki kaçın. Ne koyayım çaktı karap bilin içe. Görek şu bana geldi gelinize. Sizlerle bir baykap görek. Kaçını bile ister, kaçını bile ister. Çok var. Karacanıma var. TVC var. Kanay bile ister. Varız mı? Anda kızıksın falan koyayım bizge. Gelsin ortalığa.
Ortaga çıkıstarçı. Gelsin. Tango'nu koyup vereyim. Wow. Milyon Alkros sonu olmayınca milyon Alkros olsun. Svettöçün. Ey kocaman romantik oynamayın. Svettöçünü bile dedi. Hey. Ana bir bakın. Художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, и на все деньги купил целое море цветов. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы, миллионы, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Свою жизнь для тебя превратит в цветы. Jesteler, amçeler. Bunu caş şumaylar götüp kaldı, biz kaçan bile istedik. Karap koyup çık içine bunday. Belki giden jirgan şoda biz kayıp var ostep kaldı mı? Gelmişsin, yakınızın ortağa gelmişsin. Gelmişsin. İyi. Twist de bular. Sural boyunca. Boldu. Twist. Kol çaptıralım. Zil. Barыңыздар жақсы білетіңіздер, барыңыздарға разылық білдіреміз. Қаламашымды, бүгінгі ойынды абдан өзіңіздер қызық болды, мынайша айтқанда. Демек, ушу класстас балдарыңыздардың аяш келіндермен біргелікте чечіп, өзгөчө бір сыйлуу белектерді тапшыра алады. Жигиттерге, жейселерге бірден қалпақ, айындарға не? Не деп қойыпты? Чынығы сүйі 60-тан кейін башталады деген сияқты ол енді. Рахмат. Қол шайып қойып бара келді. Айындар үшін бірден Пөлжір хан ғырзалар үшін бірден ақылпақ. Қол қойыңыздар бара келді.
klastashlarga жетti. Hech kim xafa bo'lgan yo'qmi? Voy, baraka, qarangizlarchi. Jezili. Kut bolsun. Kut bolsun. Böyle kut bolsun deyişim diyor. Жүрөңүздөр сиз жакын алып не болот? Ендерде кайра отыргузуп бербей, сразу жана саабытыбыз бар да. Жана эл кыргызчылык деген атай саап алдырганбыз, мына шаабыттарга рахмат. Дилгер, Самаркан, Бизеке, Нурдин, Олжой, мына ушуларды саап даярдап берген атай текси менен классташтарга да баягы илип койгонбуздар элестетип, кыргызчылыктардан деген чакан белегибизди сразу эле тапшырып коелу. Ушу шаабыттардын атынан Сашка, өзүң сүйлөп турду. Сүйлөйсүңбү? Мына тапшырып. Бизеке, келгин. Саатыңар тапшырып койгон. Бул шаабыттардын подаркасы. Бирөөнү ачып көрсөтүп коюңар. Бирөө дилеме, бирден ачып бирөөнү. Сындырып албашты. Бул сындырып алчы. Ойланбай. Башкача. Сашкача. İştegenin ünü var. Классташтарга дейт, o вакыт мезгил өтүп, таңдар атты, балалык таттуу күндөр артта калды. Сагындым классташтар, мен силерди билинбей 40 жыл кайда калды. 40 жылдык аракеттер болсун, дарышында сонун берекеге болуңуздар. Рахмат баракелди. Чемпиондорду беркетип берели. Кол чалар менен куттуктап, музыка коюшабыз. Adam çıkarımında demeyin. Yeko'muz var eken, Yeko'du bizim ayaşımızda kışıklı eken. Yeko'daki cayılganımızda. Böyle Esenbek'in cuvayı, Ekçüz Kokolay'ın cuvayı. Aşağı saat vermiyorum. Oy, barakeldi. Alçalar olsun. Barakeldi. Burada cayılgan aylının kırışıklığı bir aydan gibi oldu eken. Esenbek beni Kokolay'a kaçacak, bırakılar biz alıp kapşık koyalım. Bu arada kırışıklığı da Esenbek Kokolay'a getirmeyin. Çok koyumuzlar. Allah'ım olsun. Rahmat. Emese barımızlar dasofon жегini бүтөбүз. Дагы бир куттуктоо кетти. Сиздерге сюрприз болсун, а? Кетти, отуруп туруңуздар. Анда биз аяшта, классташтар ушунча ойноштуруп бизге кызыктырып, жакшынакай подаркаларды берип, бизди ушунчалык сыйлыктатып, сүйүткөнүнө рахмат. Кептин бар подарка эмес, кептин бар внимание деп коет. Бизге көңүл бурганда ушунчалык болуш саатты үйүскө тагып, ушу бизди классташ балдардын берген подаркасы биз ар дайым сыйлыктап турап турабыз. Рахмат сиздерге. Эмесе көңүл буруңуздар. Сиздердин араңыздарда бир инсанды бүгүнкү 40 жылдык жолугушуу кечени куттуктап келип отурат. Мен кимиңиздерди куттуктап келип атканын мен билбейм. Аныкынан өздөрү келип куттукташып ушул белектерди тапшырат экен. Анда кол чалуу менен кеңиздер кабыл алып коюңуздар баракелди. Семендей айынан тургундары жеке ишмер. Үй бүлөк. Çalınsan yolda bay, bir dumanın canında cür. Bir doğan büyür, bir doğan sürür. Adarsan yolda bay. Gönül olsun. Karayız. Mikrofon. Barınızdan tutmanın geçmişler menen. Bugünkü toyuңuzдар barınızдарга kuttуу болsun. Ушул жерде отурган аке, эжелер, жеңелер
эжелер, жезделер, баарыңыздардын бүгүнкү 40 жылдык майрамыңыздар менен майрамыңыздар куттуу болсун. Дайым эле ушундай майрамда үйүңүздөрдөн күлкү кетпей, ден соолук дайыма сиздердин жаныңыздарда улугуп турсун. Тапкан балдарыңыздардын, неберелериңиздердин, келиндердин, балдардын жакшы күн көрүңүздөр. Ар дайым жакшылык тойдо жүрүңүздөр. Быйыл 40 жылдык болуп атса, дагы мындайын 10 жылдайын, 50 жылдыкта жолугушсуздар. Сиздерди дайыма ушинтип куттуктап келип турам. Анан берде акелер менен жеңелерди куттуктап келип калдык эле. Самаркан аке, Анарбек аке, сиздерге бир чакан белегибиз бар эле. Аваскан акеңиздердин кыздардын атынан. Аваскан акеңиздердин кыздарынын атынан дейт баракелди. Бул бүгүнкү күндүн алгачкы белеги. Себеп тагы ошол жакта да. Жакта турчу. Болду, жакыныраак туруп коюңуздар, бир сүрөткө түшүп алыңыздар, келиңиздер. Эксин кайрадан. Ушул менен 2 саат 2 жакка келип өтпөсүн, сен нормально. Рахмат, тамаша. Кыргызыбыздын улуттук саймалары менен белгиленген Кыргыздын сааты. Туруш эже келиңиз. Бурхан эже. Ардактуу бул иши дагы чоң апа болуп калган, чоң апа статусунун ээси. Көптөгөн тойлорго чыксаң, шаңга бөлүп, мыкты өзүн алып жүргөн айым, жеке ишмер. Анан бул айымды тойдон көргөн сайын ырдатмайын жибербейбиз да. Анан бүгүн дагы бир ырдап кетсин десеңиздер, бир кол чайып коюп барып. Өзү жакшы ырдайт дегенсиз, мен билбейм, ана сиздерге кадar белгилүү болуш керек, келиңиз. Кутмандуу кечиңиздер менен агаларым, энелерим, эжелерим, жестелерим, баарыңыздардын бүгүнкү 40 жылдык жолугушуу кечеңиздер менен куттуктайм. Баардыгыңыздар ден соолукта болуңуздар, үй бүлөлүк бакыт каалайм, бак дөлөттүү карындык каалайм баарыңыздарга. Бала сарынын байтерек сырын эч кимге айта элекпейм. Бала сарынын жигиттери, кыздары баардыгыңыздар аман болуңуздар, көп жашаңыздар, бай болуңуздар. Ырдап бүттүңүзбү? Эми баштайсызбы? Сиз ырдап аткан экен. Келиңиз. Yazdan kayga, kayga
Biraz hem dem basıp çay içip olsun, andan keyin dağırda beredi da. Barakalla, rahmat buyursa. Emese, hormatly bugünkü 40 yıllık joluguşуу kечe belgili adamlar köküne deygi. Sizlerdi görüyoruz bugün aябай мындай сүйүнүп атам. Татамдай куттуктап келген адамдар аябай көп болуп атат да. Азырда кийинки куттуктоо белеги менен келип отурган урматтуу ата апа, өмүр жашыңыздар узун болсун, апам менен кармашкан колуңуздар эч убакта үзүлбөсүн, эки дүйнө бактылуулугун каалайбыз. Сиздерди атине баарына биз ар дайым сыймыктанабыз. Ар дайым биздин маңдайыбызда жаркырап жайнап жүрө беришиңиздерге тилектешмин деген баласы Нурсултан, келини Алтынай, жана ошондой эле неберелердин атынан Тыныбек жездер менен бүгүнкү Багдад тажеринде куттуктап келип отурат. Кол чап, сахна төздөгөн. Emese biraz tınıgı жасайды барыңыздар ортого антракка чакыралы, антрактайын жолугушабыз буюрса. Билет кабыл ачыңыздар, чер жазыңыздар бүгүнкү күн сиздер үчүн. Кабыл. Canım senin ışkından